u Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byemeranyije ko amasezerano y'amahoro azasinywa muri Kamena mu muhango uzabera muri White House imbere ya Perezida Donald Trump, aho byitezwe ko rero azashyirwaho umukono na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na mugenzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi. Kuri uwo munsi kandi hazasinywa ayo masezerano y'amahoro. Byitezwe ko kandi hazahita hanasinywa n'andi masezerano ajyanye n'ubukungu hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byombi, aho nta gihindutse kandi hitezwe ishoramari rinini rya Amerika muri ibi bihugu byombi nk'uko aya makuru akomeza kugenda itangaza. Amerika ivuga ko ayo masezerano azungukira buri ruhande kandi atange igisubizo kirambye cy'ibibazo bimaze imyaka myinshi bibangamiye akarere. Minisitiri kandi w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe akaba yavuze ko kuri uyu wa gatanu ku itariki ya 2 Gicurasi ariyo tariki rero yemejwe kuba buri ruhande rwatanze imbanziriza mushinga y'aya masezerano. Agira ati rero yego nibyo twumvikanyeho, amasezerano yibanze rero nayo kuri uyu wa gatanu gusinya kandi ni muri Kamena muri White House. Ku mugoroba kandi kuri uyu wa kane umujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump muri Afrika Kabari Masad Boulos yari yatangaje ko rero ibihugu byombi byamaze gukora akazi gakomeye ku bijyanye n'imbanziriza mushinga y'amasezerano, ko nta kabuza kandi biza gutanga impapuro za nyuma kuri uyu wa gatanu. Yabivuze rero nyuma ibiganiro vyahuje Amerika, u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Qatar iduha ku ruhande kandi rw'u Rwanda, bikaba byari byitabiriwe n'umuyobozi mukuru wungirije urwego rw'igihugu rushinzwe ubutasi NISS akaba ari Brigadier General Jean Paul Nyiru ubu Utama na Brigadier kandi General Patrick Karuletwa. Nyuma yaho kandi ndetse na nyuma yaho izimanziriza amashinga zikaba zaratanzwe, umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yemeye ko rero azongera guhura n'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakemereza hamwe imbanziriza mushinga ihuriweho y'amasezerano. Ibyo kandi ngo nibirangira hazakurikiraho gahunda yo gutegura isinywa ry'amasezerano rya nyuma. Byitezwe ko Trump azakira muri White House Perezida w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'uwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amasezerano agashyirwaho umukono. N'igikorwa kandi kizaba mu mezi agera kuri 2 uhereye none, ndetse mu byitezwe harimo ko hazatumirwa n'abandi bakuru b'ibihugu bagize uruhare muri uru rugendo rwaganishije rero ku gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko kandi amasezerano asinywa, Amerika isobanura ko impande zombi hari byo rero zigomba kuzabanza kumvikanaho, birimo ko rero Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba gukemura burundu ibibazo by'umutekano birimo n'ikibazo cya FDLR. RDC kandi igomba kuzabanza kurangiza amavugurura y'imbere mu gihugu ajyanye n'imiyoborere n'uburyo bwo gusaranganya inyungu ku turere. Ibihugu kandi byombi bigomba kandi kuzemera ko buri kimwe hari amasezerano kigomba kugirana na Amerika ajyanye n'ubukungu. Kuwa gatatu kandi w'iki cyumweru hashyizweho komite igamije kugenzura uburyo izi ngingo zombi zigomba kubahirizwa, irimo rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaza Qatar, Ubufaransa na Togo ihagarariye umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Ikindi cyakozwe rero ngo nuko ibiganiro ngo byabaga binyuze rero muri gahunda ya EAC ndetse na SADC byakuweho, ahubwo bihurizwa mu mutaka rero wa Afurika yunze ubumwe. Bivuze ko rero ari byo bikorwa bigomba kuzaba cyane cyane rero kandi Togo akaba ariyo rero igomba kuba irangaje imbere ibi biryango cyangwa se ibi biganiro byo mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, mu gihe ibiganiro hagati ya EAC ndetse na SADC byahurijwe hamwe rero mu muryango wa Afurika yunze ubumwe nk'uko aya makuru igaruka. Ibiro ntara makuru kandi Leta zivuga ko Masad Boulos kuwa kane w'iki cyumweru yatangaje agira ati rero ubwo tuzasinya amasezerano y'amahoro n'amasezerano ku mabuye y'agaciro ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo azasinywa uwo munsi, maze rero andi nk'ayo ngayo ariko atandukanye mu ngano azasinywa n'u Rwanda kuri uwo umunsi. Amerika kandi na Qatar bimaze igihe mu muhati ukomeye wo kumvikanisha ibihugu byombi ngo bigere ku mahoro, nyuma kandi intambara imaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, agace kandi gakungahaye ku mabuye y'agaciro ubu gafite imijyi ikomeye, Goma na Bukavu igenzurwa kandi n'inyeshyamba za M23. Muri aya makimbirane kandi ingabo z'u Rwanda zishinjwa gufasha M23, ingabo kandi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nazo zigashinjwa gufasha inyeshyamba za FDLR zirwanya ubutegetsi bwa Kigali, mu gihe kandi Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bose bahakana ibyo byose. Kuri uyu wa gatanu rero byitezwe ko abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda baharira Washington buri kamwe ukwabo inyandiko rero yibanze y'amasezerano y'amahoro. Byitezwe kandi ko ashobora gushyirwaho umukono mu gihe cy'amezi agera kuri 2 nk'uko Leta ibi ivuga. Umusaruro kandi w'ibi biganiro by'amahoro urimo kuboneka kuko rero imirwano yagabanutse bigaragara muri ibi byumweru hagati ya M23 ndetse n'ingabo za Leta na Wazalendo mu bice bitandukanye by'intara za Kivu y'Epfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru nk'uko aya makuru igaruka. Masad Boulos yavuze ko rero hagati muri uku kwezi kwa Gicurasi umukuru w'ububanyi n'amahanga bwa Amerika Marco Rubio azahurira i Washington na bagenzi be b'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bemeranye ku nyandiko ya nyuma y'amasezerano y'amahoro. Ikindi kandi Boulos avuga ko rero mbere y'uyu
muhango wo gusinya amasezerano uzabera muri White House Washington yiteze ko rero ibihugu byombi bikemura impungenge za buri kimwe. Urugero ko rero u Rwanda by'umwihariko rero yakunze kumvikana ashinja igihugu cy'u Rwanda gufasha rero umutwe wa M23, ni mu gihe kandi Kongo nayo igomba gukemura impungenge z'igihugu cy'u Rwanda zirimo rero ko rushobora kuba Kongo cyangwa se Kongo igomba rero kuba yakuraho rero umutwe wa FDLR burundu ukarandurwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uko rero byakomeje kugenda bigaruka. Mbere yuko kandi ayo masezerano asingwa, Bulldozer avuga ko rero u Rwanda na RDC bizabanza gusinya amasezerano y'ubukungu na Washington, arimo kandi kompanyi z'abanyamerika n'ibindi bihugu by'uburengerazuba bizashora imari z'amadolari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu birombe bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imishinga y'ibikorwa remezo yo gufasha ubucukuzi ndetse n'ubucuruzi mu bihugu byombi rero harimo u Rwanda cyangwa se u Rwanda no gutunganya amabuye y'agaciro yo mu gihugu cy'u Rwanda. Leta kandi isubiramo ko Bulldozer yagize ati rero amasezerano na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ku rwego runini kuko ni igihugu kinini kandi gifite umutungo kamere mwinshi, ariko n'u Rwanda kandi rufite umutungo kamere mwinshi n'amahirwe mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro kuva rero mu kuyacukura kugeza mu kuyatunganya ndetse no kuyacuruza. Ikindi kandi Bulldozer avuga ko rero kompanyi zo muri Amerika ndetse n'uburengerazuba zabwiye rero Washington ko zizashora amamiliyari y'amadolari muri aka karere. Ayo masezerano kandi y'amabuye y'agaciro namara gusinywa. Ikindi kandi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ariko babona ko uyu muhate w'amasezerano y'amahoro ashyizwemo imbaraga na Qatar na Amerika udahagije, kandi binubira ko uwo muhate uheza abanyekongo mu biganiro birimo ukuba, nubwo kandi bashima intambwe iheruka guterwa hagati y'ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse na M23 hamwe na Kigali na Kinshasa. Bavuga ko rero ibiri mu nyandiko yerekanywe y'ibyo bumvikanye bidahagije, nk'uko bamwe rero mu barwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakomeza kugenda babigaruka. Mu nyandiko kandi basinye Joseph Kabila, Moise Katumbi ndetse na Martin Fayulu ndetse n'uwitwa Delice Senga basabye ko rero haba igisubizo cy'abanyekongo ubwabo ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, babanje kwiga kandi impamvu muzi z'ibibazo no kurebera hamwe umuti urambye, nk'uko ari imwe mu nama batanze. Mu mpamvu kandi muzi bavuga zitera ikibazo cy'umutekano muke bavuzemo rero guhonyora itegeko nshinga, imiyoborere mibi ndetse no guhonyora uburenganzira bw'ibanze bwa rubanda. Bongeraho ndetse n'impamvu zo hanze zirimo kuvogera ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no kwigabiza bitemewe cyangwa se kwigabiza bitemewe n'amategeko amabuye y'agaciro y'iki gihugu. Mu bisubizo kandi birambye abo banyepolitike bagera kuri 4 bavuze ko rero bashyigikiye umuhate w'abasenyera cyangwa se w'abasenyeri Gatolika rero na Protestant cyangwa se Protestanti bamaze igihe bayegera rero impande zose zirebwa n'iki kibazo. Bavuga ko rero ariyo nzira yonyine y'abanyekongo ifunguriye impande zombi basabye abandi bose. Ubumwe rero bwa Afurika duha na Washington gushyigikira uyu muhate w'aba banyamadini nk'uko bakomeza kugenda babigaruka. Kabila kandi Katumbi, Fayulu ndetse n'uwitwa Asesanga basaba kandi ko ibikubiye mu masezerano mu mabuye y'agaciro avugwa rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigomba gushyirwa ahagaragara kugira ngo habe umucyo ku banyekongo bose ndetse na byinshi bitandukanye bimenyekane ku birebana n'aya masezerano. N'amasezerano rero agomba kuzasinywa mu kwezi kwa gatandatu White House muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imbere rero ya Donald Trump. Akaba ariho ibihugu byombi bigomba kuzashyira umukono ku masezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero akaba ariho bategerejwe mu kuzarebera hamwe uburyo impande zombi zigomba kuba zakemura ikibazo kimaze imyaka hagati rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kongo rero ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23, gusa rero ubutegetsi bw'igihugu cy'u Rwanda bwakunze guhakana ayo makuru bwivuye inyuma bugaragaza ko rero M23 ari abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo kandi rero bagomba kubuhabwa nk'uko rero amategeko abibemerera nk'abanyekongo, mu gihe kandi nanone igihugu cy'u Rwanda kigaragaza impamvu ikomeye cyane y'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bitewe rero n'imitwe imaze imyaka myinshi muri iki gihugu, ariko by'umwihariko rero harimo n'umutwe wa FDLR warizwamo bamwe mu basize bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 mu gihugu cy'u Rwanda. FDLR rero ni ikibazo gikomeye ku Rwanda, ndetse FDLR kandi yakunze kugenda igaba ibitero bitandukanye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Rero akaba ari umutwe ubarizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi u Rwanda rugaragaza ko ari ikibazo gikomeye cyane ku mutekano warwo. Bityo rero mu gihe FDLR itarakemurwa mu buryo rero burambye, u Rwanda ruzakomeza kugaragaza ko rero ari ikibazo kandi rufata ingamba zikomeye mu guhangana n'ibi bikorwa byose byahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Reka rero
bashimire mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza n'ibihe byiza kuri mwese mukomeje kubana natwe mukomeza kudukurikira ku muyoboro wacu w'amakuru agezweho mukore kuri subscribe ndetse murakande kuzogera kugira ngo muba mbere mu kuba mwabona inkuru zacu mu gihe zimaze gutegurwa kandi zimaze gutunganywa 5/5. Reka rero mbifurize gukomeza kugira umunsi mwiza ndetse n'ibihe byiza, ikindi kandi mukomeze kunogerwa na gahunda y'amakuru yacu.